Sibe ngokukhulu kuyithoba sathi asivakashele la umakhosi amakhulu ome lapho indabuko ke sifuna nje ukubheka ukuthi loku eqalile ukusebenza ngabantu esiza abantu elekelela abantu ihlangabeza abantu lafuna ukuhlangatshezwa khona ngokwamakhambi nangokolwazi lwesintu sifuna nje ukubheka ukuthi mhlawumbe kupha ngakusho ukuze bene namuhla asikubelele Nkosi amakhulu asibingelele Pastor Ninjani siyaphila kuyintokozo ukuthi yaphila siyaphila Pastor asivele silinkankanya udaba la ngale kokunanaza ngifuna sibheke la ukuthi ngicathi kubalekile umuntu njengodokotela odokotela isayida base West noma abalaphi bendabuko bakithi la kwelengabadi yabona ukuthi mhlawumbe uma umuntu uhambe nje impilo uhluphinda ubuke emuva uhambe ilento abayibiza ngokuthi ukuzireviewa noma ukuzibuyekeza ukuthi okay uhambe lami ngihambe kuphi ngadlula kuphi kuhambeke kanjani uyabona so ngifuna ubheka kuwena ukuthi mhlawumbe ngokubheka kwakho umsebenzi wakho mhlawumbe njengamanje onikezwe yithonga yabona uhamba kanjani njengamanje kuphunga kusho mhlawumbe ukuhamba kwawo kahle kuhamba kahle ucuthiseke nendlela ohamba ngawo Pastor asibingelele kwababukeli okokuqala ngingathi njengoba vele lezi siphiwo zimbini kumina ngowe western ubuye ube ngowesintu ngingathi kuhamba kahle Pastor kakhulu kuyinjabulo ukuthi abantu bayabuya futhi babonge umsebenzi obenzele bona be it umsebenzi ngokwesintu okanye ngumsebenzi ngokwe-western kodwa kakhulu ke engingakusho ungilo kwesintu ngoba vele lo we-western impela abantu yabasiza nje akukhondeka ngakho kodwa ke ngiyabonga ngokuthi kubo bonke ababukela bakhona kule channel bayabuya babonge ngokumsebenzi engibenzela bona futhi basuke emazweni besiza kumina ngisekudeni ngiyabonga ngokuthi bayangithemba ukuthi angibaphathele imisebenzi yabo ngiyabonga ngokuthi bayangithemba ukuthi angibalaphe okubalekile futhi baze babuye babonge kuyintokozo ukuthi umuntu Pastor wazi ukuthi izinto zakhe zihamba kahle ikubonakalisa ukuthi impela nakuwena iba yinto eintokozo kakhulu umuntu mayibuye ethi ngiyabonga Makhosi manje ngiyutholile umsebenzi ngenza umzekelo manje izinto zami nje ziqhaqhekile manje izinto zami nje zihamba kahle kunendlela ebesihamba ngazo ukuqala ngiyabonga leyo nto iyinto eyintokozo nawe uziva ukhukhumele ngalelo gama lithi ngiyabonga okwenzile kuye kwangichachela izinto okwenzile kuye kwangenzela inhlahla ngaphezulu kokuba benginayo bengingumuntu nje belahlekile mhlawumbe ngenza umzekelo izinto zami nje bezivalekile ngingakhona ukwenza lutho ingazi nokuthi ngisebumnyameni kodwa uthe wena ngongithinta wavuleka lapho kuvaleke khona kuyintokozo lokho Pastor ngoba umuntu usube ekhokhile phela ukuzakuwena eshiya abalaphi bendabuko ngoba sibaningi kodwa kuyintokozo ukuthi umuntu abuye athi ngiyabonga wena ngento ngenzele yona ngiyawubona umahluko ukuthi umuntu ngesinye isikhathi ngiyabathola abantu uzothola ukuthi umuntu angaza kuxoxele ngamaphupha wakhe ukuthi emveni koba umphethe ngoba kuyintokozo kuyena so it's into nje ekwenza ukuthi nawe uzizwe futhi usemandleni uzwe nawe ubonge ehlozini lakho ngoba yilona phela elisube lisiza lo muntu suka kude so far ongakusho ukuthi usengakabathola abantu ababuya bezothi yazi emva kuba ubungithintile noma abantu ungilekelela izinto zami zihambe kahle ake phinde sihlole ukuthi kwenzakalani okwamanje abantu abasafike kuwena bonke bazwakalisa ukugculiseka ukwaneliseka bayabona futhi umehluko kakhulu since beze kuwena yebo Pastor kakhulu baba khona abantu futhi ababongayo ngisho nakoma WhatsApp ababongayo bebulela umsebenzi engibenzele bona ayibonke ke Pastor abantu abazobuya babonke omunye uyazithulela nje kodwa ebesizakele abe esizakele but majority bayabuya basho ukuthi siyabonga sisizekele baze bareferisha abantu phela okakhulu ilawo nawo othi njengomelaphi uma bona umuntu efika kwathi mina ngifika
ngenxa ye-referral ngi-refero umuntu osiza lokho kwenza ukuthi ubothi lo muntu wasizakala lo muntu lo uhappy ingakakwazi ukuthi ethumele abanye abantu. Yebo pastor, kunjalo kwempela. No, niyayizwela ke la babukeli ukuthi abantu bayabuya bebonge bezwakalisa ukuncoma ukuthi basizakele bayubona umehluko ngemva ukuthi bazile umakhosi amakhulu wabalekelela abanye abantu beza kuye ngenxa yokulethwa abantu abasizakeleke kuye okuyinto enhle kakhulu ke le. Nawe mangukuthi uyafuna ukusizakala ungakwazi umthinte ulapha nje Eastern Cape la khona uyakwazi ukufika. Baningi abantu abasuka all over ngithi uthe abantu abafakwe na akusiya abantu abasuka eEastern Cape kuphela, kunabantu abasuka eGauteng, kunabantu abasuka kwezinye izifundazwe kodwa bayafika kuwe. Durban nje kuhlukahlukene pastor, nabasuka overseas uthola ukuthi nje umuntu uze ancame konke ukuze afike azokwenzela lo umsebenzi mhlawumbe ukufemba enza umsebenzi wokuthi mhlawumbe alapho ngaloko mhlawumbe nje kuningi pastor. No siyabonga kakhulu qhubeke la idlozi nethongo lisebenze ukuthi abantu bakwazi ukugculiseke babe happy abantu ke bazoqhubeka bekuthinte. Siyabonga pastor. Hayi siyabonga ke mbukeli hambeke lapha umthinto udokotela fonele akululeke noma ufike ngqo esigodlweni uyosizakala kuleyo problem onayo ngoba ke angeke kwakusiza ukuthi hey mina sekubahambe bonke kodwa ubungakafiki umakhosi amakhulu. Hayi man abakwazi ukusho nje uzothola ukuthi kwawena uyadabukela umuntu athi ngihambe konke uyihope yami yokugcina ngithembele kuwena nje ukugcina mhlawumbe umnye uzofika athi sengigezwe kwa7 mina sengigezwe kwa10 kodwa ngibona lutho. Ukusho nje manje sithi thina siyaqinisekisa ukuthi umuntu othi usebahambe bonke akakhuluma iqiniso ngoba usengakafiki kumakhosi amakhulu amthinte. Hayi ke injalo indaba uma ungakafiki kumakhosi amakhulu futhi usengakabahambi bonke usahambe nje laba uhambe kubo. Siyakubonga sikufisela inhlanhla sikufisela ukululama sikufisela ukusizakala enkingeni obhekene nazo. Bayadanki.